Ya, malo lava, malo soifua, malo foile. Soifua maua malelange mar tatu ai ngarne tayao. Good morning. Ya, fatalo fatu. Fatalo fatu ilo mafutomeli ne tayao. Ya, ile swafa man malo tatu lio Yesu Keriso. Ya, viele li o tatu to ya lio ne tayao foro na lofa malo nanga lelei. Faftai fo de malosi ya mesevolo na fa malo longa ya tatu. Ya oro tatu maua pere ne avano tatu te mafutai fo ilunga ne po kalame. Ya oro tatu morning devotion di tayao taitasi. Ya mo mole toile nganga fa malo ya man fa talo fo ilo sunga le tayao po fera se meolo e mai mo le tayao mai mafuta mai ai. Ya mole tu lava nganga oro fa malo ya fa talo fa tu ya te oile sua fa man malo Yesu Keriso viele tu le tayao. Yo la saunia fo ise upu fa pena ona fa manu ye tato le tayao fa manu si awa ye tato le tayao ya mai la fionga pa ia le tua ia e fa pena ona tato matai tato fi au manga wenga matiu te ne yaso ya evi ia e pe le tua ya greetings and warm welcome to all our friends, our families, or whoever who's tuning in this morning and watching this morning, and joining us this morning to a program, our morning devotion. I would like to greet you in the mighty name of Jesus Christ, the precious name of our Lord Jesus. Praise God for giving us another chance to live again. Amen. His healing power, His protection over our families and over everyone. It's a blessing to be here this morning, and I will bring a word of God to encourage our family this morning. Before we start, I would like to lead us into a word of prayer. Faftai lo fa manianga ye matou fo mai le ola man malosi lo fa malolonga vi o ni as fo ia te o vi inga matu te le fa no no lo upu fa manuia mai la ngang pa ia fa ma lama mai o ngang pa ia te matou ni fa malosi out matou ni asu le upu ma le mano lo upu lo matou te ma. Father, we pray before I speak your word, Lord Father God, and encourage our family this morning. I pray and I invite your Holy Spirit to anoint your power, Lord Father God, with the word. When I speak your word, Lord Father, I encourage. I speak life, Lord Father God, strengthen somebody that's watching us this morning, oh Father. Help us, Holy Spirit. We thank you and all the glory to you, oh Jesus. Amen and amen. Ala tatu wore upo le tua ole tatu fa malo si nei tayao e mau maritu sere salamo tavita amene salamo na selau fas fumal lima ora no foi upo fumal fitu se tau lalo le luas fulu salamo selau fa lima foi upo fitu lalo upo luas fulu sufitu luas fulu. Our text this morning is taken from the book of Psalms 145 verse 17 down to verse 20. So I'll read both English and Samoan versions so we can understand the word of God. Famerfa Samoa Salamo falima sufitu losfu e amio tonu Yehova yona la uma olo faia ia na mea uma lava na faia e lata mai Yehova ia ilato uma o eval au ia te ia o ilato uma o eval au ia te ia ma le whamaoni e whaia e ia le mea e manao iai o e matatau ia te ia e whaafonga fo ia ilato alangatu ma whaola ina ilato e tausi Yehova ia lolo fatu ia te ia umalava a e whano ia te ia o e amioleanga a toa uma. Amene. Whamaili whapalangi, the Lord is righteous in all his ways and loving towards all he has made. The Lord is near to all who call him, to all who call on him in truth. He fulfills the desires of those who fear him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. Amen. Ia ole upuna le tua tau ina wha amanuia mai le tua, so son meno na ngang pa ia.
Whaamana mana mātiri na upu ia tātou. Ole, o tuti whia tara noa nei te hao e whapea e manuia le tangata e matau whaalatalata ia Yehova. E manuia le tangata e matau ma whaalatalata ia Yehova. Ole favor ole atua I lunga o le tangata e whapea nao na whaalatalata ia Yehova. Ma matau ia Yehova. Amen. God's unusual favor. God's unusual favor upon anyone that draws near to him and fear him. Amen. E yeile unusual favor ole atua le tangata e whaalatalata ia Yehova. Ia mara tangata fu ia matau ia Yehova. Amen. Le ran tatu whaanongonga le salamo tavita I le neita au whamai. E manuia le tangata. Whamai e lata mai Yehova ia I lato uma o e wala au ia te ia. O I lato uma o e wala au ia te ia mara wha maoni. Mai e whaia fo e ia le mea mana o iai. O e matatau ia. O e ia e matatau ia te ia. E whaafonga fo o ia I lato alangatu. Amen. E tolu ni meo te fia whaamano se tātou a inga o lo tara noa mai eile fwai upu nei, po le tusi nei a tāvita, amene, salamu o tāvita ni te o te fia whaamano se tātou a inga. So se tangata e whaalatalata ia Yehova. E whamai e whaalatalata mai e fwai Yehova ia te ia. You know, God never moved when we don't move. When we move, then God moves too. Amene, e le mawhai o na ngai yoi mai le atua pe whaalatalata mai le atua. Pe a tātou tau mamao pe tātou te le manao. E lata tātou I le tua. Amene. O le memo mua. E lata Yehova I e wala au ia te ia. Amene. E lata Yehova I e wala au ia te ia. So, for the Lord is near to all who call on him. Whaalata mai Yehova. So, se wala au ia te ia. Ma whaalata I le tua. Whamai whaalatalata mai fo I le tua. Natana no le tusia Iakopo lona ta upo wha, upo valu. Whamai, draw near to God and he will draw near to him. Amen. Draw near to God and he will draw near to you. Po tātou whaalatalata tu ia Yehova. Ona whaalatalata mai leo Yehova ia te tātou. O e tolu mena, e lua mena whamai wala au, ma le wha maoni. Ole, so se taimi tātou te wala au I le tua pe tātou te whaalatalata I le tua. O tātou whai atu I le tua. O oe lo mātou whātua tuanga. E le ise mea mātou te mawhaia. Anytime we call upon God or we rely on God or we put our trust in God, we are showing God that you are the King of Kings. We cannot do anything in life or go through anything in life without your help, without your mighty hand. Amen. Hallelujah. So the unusual favor of God. E ia I latou o e whaalatalata ia Yehova. Ia mawhapena ona wala au atu ia Yehova ma le loto whaamaoni. Nang o le tangata I le wala au, o le tangata I le whaalatalata ia Yehova. O le tangata whaamawalunga. O le tangata nā te whai mai. Te le mana o mia le tua. I don't need God. I'm okay. I have money. My job. I've got a good job. I have a good family. I've got a nice house. I've got a good car. So I don't need God. I don't need him. Ele mwhai ana na le wala au tangata na le tuasia. Na le wha mua lunga lona loto. Like, okay. But I tell you this. Every human being, everyone, we all need God. Pe te poto, pe te maualunga, pe te malosi, e te mo'mia le tuasia. God is the giver of life. God is the source of life. Once God remove life from us, that's it. Finito. Nei se mea te mwhai. Amene. Alanga o le tua o ia na te au maia. O ia fo ina te ave. Se melo na lua. E whaia e ia me uma. Amene. E whaia fo ipo sumariva. E whaia e ia le mea e manao iai o e matatau ia te ia. E whaafufunga fo o ia I alatu alangatu. Whamai whapalangi. He fulfills the desires of those who fear him. He hears their cry and saves them. Manaia yo o lo whaanangolango I le tua. Manaia yo lo whaalatalata I le tua. Manaia yo lo wala au le tua. Aisea, so se teipi tātou te wala au le tua. E whaia e ia me umalawa. E whaia le tua me uma. He fulfilled the desires of our hearts. Nei tara no salamo foi. Salamo nei turfitu. Father, my delight yourself in the Lord, and he will give you all the desires of your heart. So all these things have conditions.
e conditions o whaamanuianga ia le tua e le whaia le mele e renga ioi mai le tua e whaia le mele e whapena e. There's always a condition in the word of God. God will never allow or release a blessing without you doing your part. Delight yourself in the Lord and he will grant or give you all the desires of your heart. Whamai, e whaia e ia mea umalava o e matatau ia te ia. Key point there, or a key verse there. O e matatau. The term ngai whamamawhaina o e matatau ia Yehova. E le whaia e Yehova, e le whaia le tua mea tangata uma, na o e matatau ia te ia. Amen. Ai mana ia la. Whamai, e whaia to e whaafofonga mai foi o ia ila tupe alanga atu. O ka se whaamanuianga. Unusual favor of God. Amen. Mena e sei oe le tangata te whaanangolango ia Yehova, le tangata e te wala au ia Yehova, le tangata e te wha moe moe ia Yehova. Langoe, when we have God, we have everything, man. Hallelujah. Hallelujah. Amen. E whaia e ia. So se mea la e tatu te mana oe, e whaia le tua. E whaia le tua mea la iti, mea la popoa, so o se mea tatu te mana na oe le tua. Amen. Wae, key point o le matau. Matau ia Yehova. Amen. Ia le tua, the fear of God releases the blessings of heaven upon you and I. Hallelujah. Ia o le memuli muli, e tausi Yehova, na tara no ele upalu fai upalu sfulu. E tausi Yehova, ie alolo fatu ia te ia. Umalava. E tausi Yehova. Hallelujah. The Lord watches, the Lord provides, the Lord protects. E tausi Yehova. Whamai, e tausi Yehova ia ila tau. O e alolo fatu ia te ia. Mantuare me mua e lata mai Yehova ia tatou. Pe avala awatu. Lata mai, God will draw near to us when we call upon his name. Ai vala awatu marfa maoni. Melo na lua e whaia e ia me uma. Pe a tatou matatau ia te ia. He will fulfill all the desires of our hearts when we delight ourselves in him. When we fear God, then he will fulfill all the desires. And the third thing, the last thing, amen, last but not the least, e tausi Yehova. He watches, he protects, he provides. Amen. E tausi Yehova, ye alolo fatu. Ya te ia matuale tu la fono voilele. Amen. Vama ye alo fatu ile tua ilo malosi ato, lo nganga ato, lo mafofau ato, mea uma, na o mea ato atoa, ele ni mea afafa. Alofa ile tua, ma mea uma lava ya te, mea ato atoa. Loto, anganga, mafofau, o lo malosi, hallelujah. Ia e alofa atua ya te ia. O na alea, whamai, o mea uma lava, e whaia. E whaia Yehova, e tausi e Yehova tatou. Longo winga a tausi o Yehova e ke le popole se mea. Amene. Na tara no ele tu se numera mantua le whamanianga le na whaile tua ya Mose e whaia Arona. Whamanuia le nu. Whamanuia la tole nu. Nai e le tatou mauna le tusi na numera. Numera lo namta upe ono. O le whaipo luasuma le lua le luasuma le fitu na whamari whapalangi. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. For my, the Lord watches over you and keep you. Amen. Me umanga, make his face shine on you. I say, ona ete alofa ya yo. Amen. O yo se upu na fa malos. Ele mafaya na faya yo va se me. Pa ele mana o vai. Ele mana o ele faya yo va mo oi. So we have to do our part and then God will do his part. Ele mafai ona fosita to ele tua. That's why God give us the free choice, our free will to choose whether we choose to go on the left or the right, or we choose to go anywhere. Amen. Whatever you choose in life, that's where you're heading to. Te filifili ile tamatau, te alu tamatau. Te filifili le langa vale, te alu langa vale. And God will never force you. Ele mafaina force you ele tua po felo me felo filinga. It's your free choice. It's your free will. Ele mafaina ya le tua. So, ole upula le tua nei taia.
le whalatalata. If we don't choose to draw near to God, le whalatalata me le tua. Ata le walau le tua, mata wha moe le tua. Ele whaia fu ele tua mea tātou te mana oi. Amene, ata le matatau le tua, ata le matau le tua, ele whaia fu ele tua mea tātou te mana na oi. Ata le alofa fu ele tua, ele tausi mai fu ele tua ya tātou. Amene, e pese upu na le tua e vatu e wha manuia ore nei tae au. Amen. E lata lata Yehova i e wala au atu ia te ia. E whaia e ia me uma i e whapenona matatau ia te ia. E tausi whai o ia i e alolofa atu ia te ia. Family, that's a word to encourage us this morning. E whaia pēa Yehova. O lea tua ia o lea tua whaamauna. Ao tātou. Sometimes we remove ourselves from the grace of God. We remove ourselves from the favor of God. But God is faithful to His word. He will never change. He will remain the same. He is God and He can never change Himself. Nangai sui lo le tua, pepelo lo le tua. E whamere upo le tua, e le o ia se tangata, e tala pelo a o io le tua, e tonu ma wha mao ni lavaia. Be blessed, family. Ia o whapenao na watu le upu na e whaamalosi o ni aso a whau a tau mamao ma le tua. Taimine te whaalatalata i le tua. Whapenao o na whaalatalata mai fo i le tua ia te oe. A whai fo e ieni mea o lo e mana o iei. Ia o le ki o le matau i le tua. Ma whai ere fina ngalo le tua. A whai fo o na e te ui ni whawhita uli pe whapena fo o na e ui ni popua ngā. Ia ala me te lea lo whai le tua. Ia ona whapela, ona tausi le o tātou le tua. Amene, le whapewa le tausi le tua, le o le tausi me le tua. Au le esenga o le tausi le tua, le tangata e whaamaoni ma alofa ia te ia ma le tangata i le alofa i le tua. E ia le esenga. Amene, there's always a difference. So le upuna le tua, e whapena ona wate whaamanuelo, fina ngalo le netai au. So ina fisosoni mai langa angpa ia. Tili lana upu, whaftai fo i tātou media team. Thank you so much, Pastor Mike and the team, your media team, for doing this to serve the kingdom of God. And we appreciate all the good works. We are telling le tua le tātou media team. Ia mese fo i taitai, ia mai tātou umolo whapena ona mafuta mai nei tai au. Be blessed. Yeah, we'll see you guys again. Tātou tātou whaftai le tua la upu. We thank you so much for your word, and I pray that this word will fall into a good soil, oh Father God. Wana I ngau ia le ali o laulangi lo upu whapena ona mātou I loa le leitama. A mātou le whaalatalata ia te oe te le latalata mai. Aisea, langa o mātou na e whaia e mo mia e le atua le mafutanga ma whana le tangata maia. O le mātou whiriwhiringa fo, mātou te mamao ai, o le mātou whiriwhiringa fo, mātou te latalata tu iei, e te whaia fo I me uma mo I mātou. E a mātou mātatau, ma mātou whaalangolanga o tu ia te oe, e te tausi mai fo I e over, pe a mātou alofa ia te oe. We thank you, Father. Thank you so much for your word. I pray that you bless our people this morning. Whoever is tuning in this morning and listening in this morning, I pray to bless them, grant them the desires of their heart, oh Father. I also pray, Lord Father God, to protect us, oh Father God. We are for it. Yeah, Lord, mātou o whapena foi o na hui ni popo ngā tia, ia mani mea foi o whapena o na hui e I latou I ti ngāore nei o langa, ta mā mātou te talo I lo whaamawhanwhananga ia I latou, and mese o lo whaamanianga. We thank you, Father, we honor your name this morning. Thank you, Jesus. Amen and amen. Until next time, family, we'll see you again. God bless and amen. Shalom, shalom.